Kwa nini Mungu yupo duniani na inaonekana kuna mambo mabaya na majanga yanawapata watu? Kwa nini Mungu yupo duniani na inaonekana kuna mambo mabaya na majanga yanawapata watu? Kwa hiyo dhana ya kawaida ya kueleweka au dhana ya logical, yani dhana ambayo inafikirika, ya kufikirika au kitu ambacho kinafikirika ni kwamba kama Mungu yupo, ambapo kweli yupo na tunasema Mungu ni mzuri, Mungu ana upendo, kwa nini kuna mambo mabaya na majanga yanawapata watu? Je, haikuwa kwamba anapaswa kuwasaidia wanadamu au kutusaidia wanadamu tusipatwe na hayo? Hiyo ni dhana ya kawaida, ni dhana ya kufikirika. Mtu mwenye akili timamu, akili ya kawaida, ni jambo la kawaida kabisa kufikiri hivyo. Lakini jibu ni kwamba siye Mungu ambaye anaruhusu mabaya au majanga yawapate watu. Siye Mungu anayeruhusu majanga na mabaya yawapate watu, wala siye Mungu ambaye yuko in charge au anasimamia na kuilinda na kuichunga dunia, ila ni mwanadamu. Mwanadamu ndio amepewa na Mungu jukumu la kuilinda na kuichunga dunia. Mwanadamu ndio amekabidhiwa dunia. Mwanadamu ndiye anaruhusu au kutokuruhusu mabaya au majanga yatokee au yasitokee. Ukisoma Biblia, kitabu cha Mwanzo, unakutana na maagizo ambao Mungu alimpa Adam na mke wake Hawa katika mazingira ambayo aliwatengenezea na aliwapa. Yale mazingira ambayo unayasoma na kuyaona katika kitabu cha Mwanzo katika bustani ya Edeni ndio akisi au picha au taswira ya nini Mungu anataka kiwepo duniani, au maisha gani, mazingira gani Mungu anataka yawepo duniani kwa wanadamu. Kila kitu alichokiumba pale ndio mpango kamilifu wa Mungu, na Adamu ambaye ni mwanadamu ndio alipewa nafasi na mamlaka ya kuilinda na kuichunga dunia. Chochote ambacho kingekuja kuharibu yale mazingira au kuto kuharibu, ilikuwa ni yeye Adam mwenye ruhusa. Alikuwa ni yeye Adam ndiye wa kukiruhusu au kuto kukiruhusu. Lakini unaposoma unagundua akamruhusu Ibilisi aingie na kufanya uharibifu, aingie na kufanya uharibifu. Na madhara yake ndio tunayaona mpaka leo. Ndio maana leo maandiko yanasema Ibilisi ni mungu wa dunia hii. Siku zote hakuwa mungu wa dunia hii. Siku zote alianza kuwa mungu wa dunia hii baada ya kuruhusiwa na Adamu ambaye alikuwa ndo mungu wa dunia hii. Maandiko yanasema ukijitiisha kwa mtu au kitu na kifanya kinakuwa kikubwa kuliko wewe. Warumi 6, ukisoma sura yote ile utakutana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo baada ya Adam kumruhusu Ibilisi, na kazi zote ambazo naziona obviously dhahiri ni kazi za Ibilisi. Ibilisi ni mbaya, ndo anafanya mauaji, anafanya maumivu, majanga yote. Kwa hiyo kwa mfano, ukiwa na nyumba alafu ukampangisha mtu labda kwa kipindi cha miaka fulani, kimsingi, kiuhalali au kisheria,
ni kwamba kipindi chote ambacho umempangisha, wewe sio mwenye nyumba. Mwenye nyumba ni yule uliyompangisha, na uwezi ukataka kufanya chochote tu katika ile nyumba kama unavyojisikia au kama unavyoamua, mpaka atakapokupa ruhusa yule mpangaji wako, ambaye kimsingi ndiyo nyumba yake. Kwa hiyo itaendelea kuwa hivyo mpaka itakapofika wakati wa mkataba wenu kuisha. Kwa hiyo wakati wa mkataba wa Mungu kumkabidhi dunia ya Adamu bado haujaisha. Utakwisha hivi karibuni, lakini bado haujakwisha. Kwa hiyo ili Mungu awasaidie wanadamu kufanya chochote kizuri au kuzuia kibaya, haitokei tu automatically. Lazima wamwalike, kama ambavyo unaweza ukamwalika au kama ambavyo mpangaji wako anaweza akakualika kwenye nyumba yako ufanye kitu ambacho anaomba ufanye, wanahitaji ufanye. Kwa hiyo Mungu amefanya kitu kwa kuja kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo alikufa na kufufuka ili kuondoa maumivu na majanga yote aliyoyaruhusu Adamu, majanga yote ya Shetani. Maandiko yanasema mwana wa Mungu alikuja ili aziharibu kazi za Shetani. Kwa hiyo lakini hata Yesu Kristo ili kufanya chochote katika maisha ya mtu au katika nchi, inabidi pia umkaribishe na kumwalika. Kwa hiyo na amini tumejibu hilo swali kama inavyotakiwa. Hilo ndo jibu. Mungu si anayeruhusu mabaya na majanga yatokee duniani au kwa watu, ila ni wanadamu ndio wana mamlaka, wana ruhusa ya kuruhusu au kuyazuia kupitia jina la Yesu Kristo, kupitia nguvu na uwezo ambao Mungu amewapa.